Bukan biskut enggak. Hello friends. जों दिनै चेलेन्ज खालामनाय बिस्किट न अरनि सिमी जे सेकांसाय मानाय बता माने सादे जे फासने का माने सादे आमो तो साला ता मानाय 20 টাকা रां मानाय फो कता के जों बिगरा बरो जों 20 টাকা फैसा बातायलायो बे जे चेन्नाय के Lambai, apa baik? Apa baik yang kepesangan. So, jadi yang practice aja. Good biscuit back here. And to the left side. By chance gelai था kan का itu harus takan sini. Mana start nih sini. Starting nih sini. Gelai था kan. Oh. Nama dah start dia ke? Iya kayaknya. Ready? 1, 2, 3. Dia biar baca. Start. Kita kayak gimana? Bon busuk tidak, bon tahu bon busuk. Jadi patient kal. Belum pindah. Bisa ya. Coba ang pas ada, ang pas ada. Neng tas. Neng kelas. Neng kemudian belajar John Pasha. Yang mau kan biskuit. Saya bawa mandi. Dan itu dah, itu dah. Ang winner mana? Apa nih hak? Tahu siya. Nanti keres. Jangan siapa kaya. Tahu siya. Tewisha, nah, Tewisha om. Ya belum kaya. Ready? Mama kalau tamatnya ke tangannya, dia cari. 1, 2, 3, start. Kau ada. Tamatnya ke, bukan kaya. Woi, adik gue. Antara lomba. Hey. Ay, kamu kalau ngomong sini tuh. Tiba-tiba. Mana bikin aku main. Biskut kita barang apa sih kamu kan? Gini bohong. Tulis kalau dia kamu. Tadi keren. Tadi gue. Thầy Marian. Bahasa langsung ke kalian. Mau gue bang kenal. Last gagai ko yang mag. Jangan biskutan kami. Ano sa ako betul ako tama ja. Bohong. Jadi bekas ini video dadah. Bye-bye. Subscribe